Kuna kana hihi no kuga tugaga na kanua hindi yo ngoro citu cikuraya noguo niguo guthiaga tondu muru wa baba wa Ronaldo muno muno andu mekwita Cristiano hindi no meguthie kanithari hari undu mekaga hena undu mekaga Cristiano marugama haria mbere manengero nyamu yo nyitite ya kwaria ri mero metamburukia ri niguo hari njira metamburukagia nayo marugamaga makauga nie gitagwo ng'ania na ndi muhonoku na ni nyenda Ngai na kuma ndamenya Ngai kuma twamenyana na Ngai ndigwete kumutiga ndigwete gucoka na thutha ndigwete gutira thabarĩ ĩyo ya guthi muciĩ wa matu-inĩ muciĩ ũrĩa mũnene wa matu-inĩ kũrĩa twĩna ũgai ndigwete gutira niguo ũcio nĩguo mwĩtambũrũki wa mũndũ ũgwĩta Mũkristiano niguo etambũrũkagia kanitha-inĩ no ũguo rĩ ũngĩthuthuria ũkĩhũthĩra ratiri iria tũhetwo nĩ Ngai rĩ ratiri iria tũhetwo nĩ Ngai ratiri iria Ngai atũhete ya gwĩthima nayo kana hihi rĩ nĩtũmũĩ nĩtũmwenda na maũndũ maya twĩkaga rĩ nĩmakonainie nake kana nĩguo tũtarĩte twĩkage niguo Ngai atũtarĩte twĩkage na nĩngwenda tũthome Biblia niguo nigetha tũtigakorwo atĩ nĩ maũndũ maitũ tũrauga niguo twenda tũkahũthĩra ratiri ĩyo na ratiri ĩyo twaheirwo nĩ Ngai nĩ uge wake niguo uge wake uge ũrĩa ũtagacenjia mĩthĩ na mĩthĩ ona rĩ ĩyo ratiri nĩyo tũhetwo ya gwĩthima koguo hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ekwenda gwĩtambũrũkia akauga niĩ njĩtagwo ng'ania nĩ nyenda Ngai na kuma twamenyana nake no ũngĩthiĩ ciĩko-inĩ ciake rĩ tũgĩthuthuria makĩria rĩ nĩtũkwenda kũmenya hihi kana nĩguo kana ciĩko ciake nĩ ikumbũra ũguo nĩguo ngona tũrehere nginya ya Gĩkũyũ hau tondũ twambe twarie Gĩkũyũ nĩgetha tũkwaria Gĩthweri nĩguo thĩinĩ wa Isaia 8 kamuhari 19 twambĩrĩria hau nĩgetha ratiri ĩyo tũhetwo nĩ Ngai ya gwĩthima nayo rĩ twambe tũmĩtambũrũkie tũmenye ratiri ĩyo nĩ ĩrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa we ũkuona ũgĩthiĩ na njĩra ciaku rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkuona togacĩrĩte rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ gwetha Ngai na njĩra ingĩ rĩ tamba wambe ũthome ũrĩa Ngai atwĩrĩte thĩinĩ wa uge wake nĩgetha wambe wĩthime ũtanetambũrũkia wambe wĩthime na gĩthimi kĩa Ngai gĩthimi kĩrĩa tũhete gĩa gwĩthima nakĩo to kugaga tu na kanua aca reke ciĩko citũ thĩinĩ wa Isaia 8 kamuhari 19 nĩgetha Isaia 8 muhari 19 nĩguo ĩkaiga atĩrĩ nacio Isaia 8 muhari 19 nĩguo rauga atĩa na hĩndĩ ĩrĩa magakwĩra atĩa atĩrĩrĩ thiĩ ũgatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho ũhũraga ona harĩ ago arĩa maragia na mĩgambo mĩceke nĩguo makĩng'ung'uaga rĩ moria atĩa githĩ ti kaba andũ marongorie Ngai wao arĩ we anga nĩ wega kũragũria andũ arĩa makuĩte nĩ ũndũ wa arĩa me muoyo nĩ kaba mũtuĩrie twĩtuĩrie watho-inĩ wa Ngai ona ũira-inĩ wake ĩyo nĩyo ratiri ĩrĩa Ngai atũhete ya gwĩthuthuria ya kwĩetha ya kwĩmatha nĩgetha twĩmenye kana nĩtũmwenda nĩtũmũĩ ratiri ĩrĩa tũhete ona ti maũndũ marĩa mothe tũkoragwo tũgĩka rĩ tũngĩenda kũmathuthuria
gũthuthuria rĩ kana nĩ makonainie na Ngai rĩ ratiri ĩrĩa ya gwĩthima Ngai atwĩte gĩthimi kĩrĩa twĩthimaga nakĩo ya ma ratiri ĩrĩa ĩrĩ ya ma nĩ twambe twĩthuthurie watho-inĩ wake ona ũira-inĩ wake angĩkorwo nĩ tũkwenda gwĩtambũrũkia angĩkorwo nĩ tũkwenda gwĩtambũrũkia atĩ hihi kana nĩ tũmwenda rĩ kana nĩ tũmũĩ rĩ tũkũhũthĩra ratiri ĩmwe tondũ ona thĩinĩ wa thimo Ngai nĩ aratwĩra atĩrĩrĩ tũthomere thimo ĩyo kamũhari ga 5 nĩgetha tumenye atĩ gwĩtwara gwitũ na njĩra citũ rĩ ikundi ici nyingĩ tũkoragwo twĩ nacio rĩ harĩ ũngĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo kanitha nĩ nyingĩ mũno harĩ arĩa mekaga ũũ harĩ arĩa mekaga ũũ thimo ithatũ kamũhari ga 5 thimo ithatũ mũhari wa 5 ĩrauga atĩa Ihoke Jehova na ngoro yaku yothe ihoke Jehova Ngai na ngoro yaku yothe utige gwĩtirania na mbugũĩro yaku mwene utige gwĩtirĩria na kĩ na mbugũĩro yaku mwene rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũgũkira ũguo rĩ nĩguo tũgathimaga ũhoro na gwĩciria gwitũ rĩ ĩyo nĩyo mbugũĩro itũ ũrĩa niĩ ndĩrona ũrĩa we ũrona rĩ atĩ we ũrona atĩa niĩ ndĩreciria ũũ niĩ ndĩreciria Ngai rĩ Ngai arenda njĩke ũũ niĩ nyonaga ũũ nĩguo Ngai enda niĩ nyonaga atĩrĩrĩ mũthenya wa gũtĩa na mũthenya wa thabatũ rĩ nĩ mũthenya wa Friday nĩguo nĩ nyonaga nĩ wa Sunday ũrĩa ũngĩ nake akona nĩ wa Wednesday ĩyo nĩyo ĩtagwo mbugũĩro itũ nĩguo na nĩkĩo tũrauga atĩ ratiri ĩrĩa tũngĩhota kũhũthĩra rĩ nĩgetha gũtige gwĩtwara na mbugũĩro itũ rĩ nĩguo twĩhoke Jehova nĩguo na kũmwĩhoka rĩ nĩguo nĩ kũigua uge wake kũhũthĩra ratiri yake na nĩyo ya watho na ũira ratiri yake nĩyo watho na ũira nĩguo hatarĩ ũndũ ũngĩ wa kuongerera kana wa kũnyihia nĩguo tondũ rĩ tũngĩhoka Ngai rĩ gũtirĩ hĩndĩ no nĩ tuonaga atĩrĩrĩ brother tuonaga rĩu ta Ngai atũtiganĩirie nĩguo tuonaga Ngai kariganĩirio nĩ ithuĩ tũkona Ngai katũtigire tũkona ta ataiguaga ũrĩa tũmwĩraga nĩguo no Ngai tu ũkoragwo wĩna thĩna nĩguo Ngai tu ũkoragwo wĩna thĩna Ngai nĩ ithuĩ tũkoragwo thĩna ta rĩu reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa tũgũkira ũguo tũkauga atĩ tũgũthiĩ kũmũthatharia kũu kanitha rĩ tũgathiĩ gwĩtungumania kũu kũmwetha kuo rĩu twathiĩ kũmwetha kanitha-inĩ rĩu mbugũĩro itũ rĩ ĩratwĩra kũu nĩkuo Ngai akoragwo na twenda kũmuona makĩria rĩ nĩ kũhoya tũkũhoya tũgĩkurumanagia kũu tũkĩrutaga ũira tũkĩrutaga matega nĩguo tũkĩĩraga atĩ kũu nĩkuo Ngai arĩ kũu thĩinĩ kũu nĩkuo Ngai arĩ nĩguo na njĩra icio tũrahũthĩra rĩ atĩ nĩcio njĩra iria cia kĩhoto nĩguo cia kuonania atĩ nĩ tũmũĩ tũthomere marũa ma Johana wa mbere tũmenye nĩkĩĩ gĩtũmaga atĩ tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ 5 kamũhari ka 2 na 3 tũigue ũndũ ũrĩa ũtũmaga atĩ tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ ngurunga icio rĩ rekei twĩmenyerere aikari a gũkũ haha West nĩguo kũu tikuo Ngai akoragwo kũu tikuo arĩ makanitha-inĩ Ngai ndakoragwo kanitha-inĩ kana ngurunga-inĩ ndarĩ nĩ mĩgiti-inĩ akoragwo kũu mĩthigiti-inĩ ona ndarĩ nyũmba icio cigwĩtwo thingira aca Ngai hakuhĩ na ithuĩ nĩ ũrĩa tũtamenyaga ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩnyitanĩra nake na tũthomere tũigue kũmenya Ngai nĩ atĩa marũa ma Johana wa mbere nĩguo 2 mũhari wa 3 ĩrauga atĩa na ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ nĩ atĩrĩ nĩ atĩa twatũũra tũmenyereire maathani make twatũũra twĩkĩte atĩa tũmenyereire maathani make twatũũra twĩkĩte atĩa tũmenyereire maathani make ĩyo noyo njĩra ĩrĩa tũngĩtambũrũkia nayo nĩguo ĩyo noyo njĩra ĩrĩa tũngĩonania atĩ nĩ twenda Ngai na nĩ tũmũmenyete rĩu rĩ kĩnyita microphone tũrewe mũhonoku njiguĩte gũcoka na thutha njiguĩte gũthiĩ na mbere thabarĩ ya matu-inĩ ndĩ mũgendi ndorete mũciĩ wa matu-inĩ agendi nĩkĩo tũkaga gũka haha West tũmũmenyithie nĩguo atĩ njĩra ĩrĩa tũngĩtũma njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma tuonithie Ngai atĩ nĩ tũmwenda nĩ tũmũĩ nĩguo nĩ twatũũra twĩkĩte atĩa tũmenyereire maathani make
Nĩgũthiĩ kanitha. Tigũthiĩ kanitha. Nĩ kũhotha. Ti kũhotha. Nĩgũthiĩ thingira. Aca ti thingira. Nĩ kũinĩra Ngai. Aca. Nĩ gwĩka atĩa? Na ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ. Na ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye atĩ nĩ tũmũĩ. Nĩ atĩrĩ. Nĩ atĩa? Twatũũra tũmenyereire maathani make. Twatũũra tũmenyereire kĩ? Maathani make. Tathiĩ na mbere hau tũigue. Ũrĩa ugaga ũũ. Ũrĩa ugaga atĩa? Ũrĩa ugaga ũũ. Nĩ ndĩmũĩ. Nĩamũĩ. Na ndamenyagĩrĩra maathani make. Na ndamenyagĩrĩra maathani make. Ũcio nĩ wa maheni. Ũcio nĩ wa maheni. Na ũhoro ũrĩa wa ma. Na ũhoro ũrĩa wa ma-rĩ, ndarĩ naguo ngoro yake. Ndarĩ naguo ngoro yake. Na ũhoro wa ma tugire nĩguo tũkũũraga kuma kũ? Ũtũkũũraga o kuma ũkombo-inĩ. Ũtũkũũraga kuma ũkombo-inĩ. Nĩguo. Ũkombo-inĩ ũyũ nĩ ũrĩkũ? Ũkombo wa ũndini ũcio tũkoragwo naguo. Nĩguo. Tũkiugaga atĩ nĩ tũĩ Ngai. Tũkiugaga nĩ tũĩ Ngai. Arĩa angĩ makiugaga nĩ mamwenda. Nĩguo. Arĩa angĩ makĩmũrutagĩra ũira. Makiugaga atĩ nĩ moĩ Ngai. Nĩguo. No gĩthimi kĩrĩa tũheagwo nĩ Ngai. Kĩu nĩ gĩa gũtũmenyithia. Nĩguo. Atĩ kana nĩ tũmũĩ. Nĩguo. Gĩthimi no kĩmwe tu. Atĩ tũgũthima watho-inĩ wake. Ona ũira-inĩ wake. Ona ũira-inĩ wake. Maũndũ nĩ merĩ tũkaga kũmwĩra gũkũ. Nĩguo. Ithuĩ tũkaga kũmwĩra ũhoro wĩgiĩ watho wa Ngai. Ũrĩa Ngai augire athanĩte. Ũrĩa Ngai athanĩte-rĩ. Nĩguo. Ũrĩa ũtagacenjia. Na tuthome hau thĩinĩ wa Thaburi 89 kamũhari ga 34. Tũcoke tũnyitithanie na ndari. Tondũ 19. Nĩgetha tũigue Ngai-rĩ, ũrĩa arĩkĩtie kuuga-rĩ, watho ũrĩa arĩkĩtie gũtũtigia twĩ gũkũ thĩ-rĩ, gũtirĩ hĩndĩ akaugũkwo, gũtirĩ hĩndĩ kĩrĩa kĩrĩkĩtie kuma mĩromo-inĩ yake gĩgacenjia mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩguo. No rĩu tũrũrũnganaga kũu kanitha-inĩ. Nĩguo. Tũkiugaga atĩ nĩtũtitũũraga rungu rwa watho wa Ngai. Atĩ Ngai nĩaninire watho wake. Ndarigwo kana kwĩ hĩndĩ Ngai arĩ mũnini agĩkũra akĩmenya rĩu ũrĩa nderĩte njamba ici nĩndehĩngĩcĩte anga nĩndamahĩngĩcire na ngĩhĩngĩca matingĩhota. Nĩguo. Rĩu reke ndĩmacenjerie. Ta nĩtũigua ũrĩa Ngai aratwĩra. Thaburi 89 kamũhari ga 34. Niĩ kĩrĩkanĩro gĩakwa. Niĩ kĩrĩkanĩro gĩakwa-rĩ, kĩrĩkanĩro kĩrĩa aiganĩire na mũndũ-rĩ. Nĩguo. Ndigagĩthũkia. Ndagagĩthũkia. Kana ngarũrĩre. Kana agarũrĩre. Ũhoro ũrĩa ũrĩkĩtie kuma mĩromo-inĩ yakwa. Yani brother, Ngai no akwĩre atĩrĩrĩ. Kwĩ hĩndĩ Ngai augĩte ndũkanaiye. Rĩu agĩikaranga akĩũhĩga. Andũ acio tũthiaga ngurunga-inĩ icio. Kwĩ hĩndĩ Ngai atĩ augĩte atĩ ndũkanaiye. Kwĩ hĩndĩ Ngai augĩte ndũkanacumĩkĩre indo cia mũndũ ũcio ũngĩ. Rĩu agĩkinya handũ akĩona atĩrĩrĩ. Andũ aya nĩmekũremererwo nĩ ũhoro ũcio. Andũ aya nĩmekũritũhĩrwo mũno. Andũ aya nĩmekũritũhĩrwo nĩ ũhoro ũrĩkũ? Ũhoro ũcio. Nĩ ũhoro ũcio. Rĩu ũcio nĩ watho. Nĩguo. Ũcio nĩ watho watwĩra ndũkanaiye. Ndũkanatharanie. Ngai nake agekĩra mũhũria akauga atĩrĩrĩ. Niĩ kĩrĩa kĩrĩkĩtie kuma mĩromo-inĩ yakwa-rĩ, atĩ ndakagarũrĩra ona rĩ. Ndakagarũrĩra ona rĩ. Kĩrĩkanĩro gĩake-rĩ. Nĩguo. Ndagagĩthũkia. Nĩguo. Ũguo nĩguo Ngai augĩte. Nĩguo. Gũtirĩ hĩndĩ atĩ arĩ mũnini akiuga ũguo akĩneneha rĩu akĩona ca. Aca. Ũcio nĩ watho. Ta nĩtũthiĩ thĩinĩ wa ũira rĩu tũhingũrie thĩinĩ wa Mathayo 5 kamũhari 17. Nĩgetha twĩkĩre ratiri ici maũndũ maya magomane. Ratiri ĩrĩa tũhũthagĩra nĩ watho na ũira. Watho atwĩrĩte tũtikaiye. Mathayo 5:17 ĩrauga atĩa? Tigagai. Rĩu ũcio no ũraria nĩ Jesũ. Tigagai ũnabii. Nĩguo. Ũcio nĩ Jesũ ũraria. Tigagai kwĩgereria. Tigagai kwĩgereria. Atĩ ndokire gũtharia watho. Atĩ ndokire gũtharia watho. Akristiano tathikĩrĩriai haha wega. Rĩu nĩ Jesũ ũrauga. Nĩguo. Na nĩndĩronire nenda-inĩ thutha wa mũini fulani kũina rwĩmbo akauga atĩ kanitha-inĩ gũtirĩ Ngai. Atĩ nĩndĩronire ahunjia nĩmũrarũrũnganire. Marandamana. Karibuni sana nĩtũkwaranĩria. Nĩguo. Ndĩronire nĩmũrarũrũnganire kuga atĩ mũini ũcio araruta andũ kanitha-inĩ. Atĩ ũngĩ araugire atĩ ekũmatwara rũnji-inĩ. Ũcio araugire ũguo nĩaconoke mũno tondũ ũhoro ũrĩa mwega-rĩ. Nĩguo.
ucio niguo andu mendete guthithirwo naguo niguo no ndire tuka turugame haka west kana muini tocio aine rwimbo atwire uhoro uria wa mari uhoro ucio ni tuturaga muno uhoro wa ma ni turaga muno niguo riu kwirwo ati kuu ti kuo Ngai ari niguo akini makirigo turana na ura haha na ni kuu nyumba-ini icio tiguo muthia kuga ati watho wa Ngai ni wathirire kuma kanitha-ini ni guthia kwira uguo ati tutitoire hindi ya rungu rwa watho ati Jesu ni ambire watho wa Ngai muti-ini na tutikoragwo ona rukombe niguo brother na tutikoragwo na rukombe tukiuga atiriri na menya monaga ta watho wari wa Musa niguo wetanagio na Musa tondu niwe watumirwo arehe watho ndwari wa Musa wari wa Ngai niguo Musa nake ari munabii niguo ni kurehe arehire watho yani ari ta chombo cha kuleta ari custodian wa kurehe watho wa Ngai niguo riu ri mauga ati tutitoire rungu rwa watho ucio wa Musa watho wa Musa ni wathirite rungu rwake ucio ni wa Musa niguo mauga ni wathirite rungu wa neema kabo tuthomere unabii ucio tuigue Mathayo 5:17 Mathayo 5:17 rauga atia Jesu akauga atia tiagai kwegereria ati no menya kwegereria ni gwika atia ni gwiciria kugeria gwiciria niguo ati ndokire gutharia watho na mohoro ma nabii kana mohoro ma anabii ndiokire kumatharia no kumahingia tondu ucio ngumwira atiri tondu ucio agutwira atia nama ati nginya hindi iria iguru ona thi nirona kure iguru yani gwatigirwo ngina benchmark ingi tutangihota kweheria beacon tutangihota kweheria niguo nirona kure iguru na nirona guku thi na mbere ati nginya hindi iria iguru ona thi gugathira hatire kairia ka ai kana gakuro ga ti kagathenga watho-ini onari nginya maundu mothe maguo makahingio nona kuga ndukanaile niguo nona uguo kuga nduka hatikehera onari ngina utanakinya kuia niguo hatikehera onari nduka hatikehera onari niguo riu ucio watho ine ndotukania kuia niguo unabii naguo ri ugekira muhuri ugatura ndutikae kwigereria tutikae gwiciria ati no kwira no ucoke kuia riu muini tocio kiina rwimbo ri ahuicoro aya mokaga guku makimwira ati kuu ti kuo Ngai akoragwo ri ni mahitia mariku me hau kwirwo ma hau atire mahitia meho kwirwo mahitia ma kwirwo kuu kanitha-ini icio ti kuo Ngai akoragwo ri makanitha-ini Ngai ndakoragwo kuo mundu ucio akiina uguo kana ahuicoro magithiururuka guku makimwiraga uguo ri niguo makoragwo mahititie ha matikoragwo mahititie riu tutikiuga tukoragwo rungu rwa neema tutirerega Ngai ni ari tha nyingi Ngai ni ari tha nyingi niguo tahumburia thiini wa Thama 20 uthome kamuhari ga 6 Ngai tutirarega akristiano Ngai ni ari tha Ngai ni wa tha nyingi no riu ri kuria kanitha-ini nikuo twiragwo ati Ngai ndaroraga ngoro Ngai ndaroraga ciiko aroraga ngoro yani tona kumiririo na uhoro uria mwega handu twiro uhoro uria ni wa ma tumenye uria tugwika uhoro uria mwega ri ucio niguo ututhumagira uhoro uria mwega ni kwirwo atiriri nyambe ni muhe ngerekano uhoro uria mwega ni kwirwo ati we ubataritio ni kindu gitumi kiria kiratuma Ngai ndagakuhe ri ni tondu ndurarutira Ngai ni tondu ndurahoya ucio ni uhoro uria mwega niguo ni tondu ni uhoro uria mwega na njira iriku we uthie mucii niguo wiciritie uguo werwo ri koguo no kuhoya niguo no riu ungicoka utemanirie uhoro uria wa mari ungicoka umenyithie uhoro uria wa ma niguo ukwira atiriri Ngai augite atiriri igongona ria mundu mwaganu ri niguo ni kindu kiri magugu hariwe niguo no mahoya ma mundu murungiriru ri ni kumakanira amekaga atia amakenagira riu ngirwo uguo ri niguo ukwira uhoro uria wa ma angikorwo ari muici ri niguo
ugatiga kuiya ugatiga gutharania korari mutharia akara mutharania ri ugatiga gutharia Ngai nake ri wahoya ri ageka atia agakenio ni hoya yaku gucokeria no riu no no kana kwira atiriri brother niguo hoya ni kuhoya tarahoya brother na we muici na we githaria wina mutumia ene nyumba uteaga thogu na nyukwa na nyukwa menya na mutu ndukendu uteaga na ndumenyaga ni uri wina ngai ingi wina ngai cia muhianano ucio ni horo ria mwega kwira brother ni kuhoya tarahoya niguo brother tutaomba bila kukoma brother ni thero mwena rio niguo mutarahoya riu ucio ni horo ria mwega tuthiaga guthuthurwo kuu kanitha-ini ucio niguo witagwo horo mwega kana tobe tuthome kuu twiragwo ati Ngai ni ari tha nyingi ri niguo kana tuigue tha cia Ngai kana iheagwo ndurika ikauga atiri thama 20 muhari wa ithatu irauga atia na ngaiguira andu ngiri na ngiri itha na ngaiguira andu ngiri na ngiri itha o aria manyendete o aria mekite atia manyendete ni aria manyinagira o aria manyendete ni aria mandutagira o aria manyendete ni aria mathinjagira o aria manyendete o aria mekite atia o aria manyendete na makaigua maathani makwa na mageka atia makaigua maathani makwa o aria mekite atia aria mamwendete na makaigua maathani make acio nio maraiguirwo tha niguo riu tareke turore aya mamwendete ri niguo riu Ngai ri Ngai atiekire muhiki Ngai atuire muhiki ni kumuha turamuha niguo ati nie ndakira uguo brother ri nie njigua kiundu nie kwenda ndecokera uguo niguo nie njigua ni nyenda Ngai njigua Ngai ndimwendete ti ndogo muno igua kumutiga niguo riu Ngai ahanire muiritu Ngai arehagira feelings tumuhaga na kanua niguo ngoro ri ire kuraya tuthomana ni ya marwa ma Johana wa mbere 3:5 tumenye aya maheagwo tha ri ni aria mamwendete na makaigua maathani make riu aria mamwendete ri ni aria mathiaga kuruta uira tuoka haha Bwana asifiwe ninampenda Yesu na nimeokoka aliniokoa mwaka wa 2000 na kutoka hiyo siku nijasikia kumwacha mutire muradivosi muriona mbete niguo utathikĩrĩria tũigua arĩa menda Ngai ĩ kwenda Ngai nĩ atĩa niguo na nĩkĩo ndĩrauga atĩ tũgĩũkaga ithuĩ tũkaga kũmũhe ũhoro ũrĩa wa ma na ũhoro ũrĩa wa ma niguo nĩ ũrĩa tũhũthagĩra na ratiri kũmenya kana nĩ ũhoro wa ma ratiri arĩo watho na woira niguo rĩu rĩ watho ũrauga atĩrĩrĩ arĩa mamwenda nĩo maheagwo tha niguo ũira naguo rĩ ũrauga atĩ ta tũthomere hau marũa ma Johana wa mbere niguo 5 mweri wa 3 mũhari wa 3 ĩrauga atĩa amukwenda Ngai nĩ atĩrĩ nĩ atĩa nĩ tũmenyagĩrĩre maathani make nĩ kũmũinĩra aca nĩ kũruta ũira nĩ kũmenyerera maathani make nĩ kũmenyerera maathani make niguo kũu nĩkuo kwenda Ngai nĩguo arĩa maraheo tha rĩ nĩa ni arĩa mamenyagĩrĩra maathani make arĩa mamenyagĩrĩra maathani make tha cia Ngai ikoragwo kũrĩ arĩa mamenyagĩrĩra maathani make niguo rĩu brother rĩ tũngĩkorwo tũhĩtĩtie ha tũkiuga atĩrĩrĩ ngurunga-inĩ icio rĩ makanitha-inĩ macio acio marokĩrĩra aucoro acio marokĩrĩra acio mararia ma yani ithuĩ tũraria ma niguo tũgokĩrĩrwo niguo nĩgetha twarie ũhoro ũrĩa mwega niguo twarie ũcio mwega nĩgetha tuĩkaga gũkũhe ũhoro ũrĩa mwega niguo tũhenanie naguo ũhoro mwega thiĩ ũkaherwo kanitha ũcio wĩigĩre kanitha-inĩ koguo kwĩrwo atĩ ũrute nĩgetha mũcemanie na Ngai koguo kwĩrwo ũrute nĩgetha wĩngunganishe na mathabahu koguo kwĩrwo ũrute niguo nĩgetha Ngai oke gwaku na njĩra nene agũcerere niguo na njĩra nene igua rĩũkaga nginya na araika gũka gũcera niguo ndatigaga mbũtũ yake niguo rĩu rĩ tũngĩkorwo twĩna mahĩtia marĩkũ tũkiuga ngurunga-inĩ icio rĩ kũu nĩ kĩhenerio nĩ kũhenio nĩ gĩtunyĩro nĩ gĩthĩnjĩro kũu rĩ andũ acio mararũrũngana makauga atĩ ahuicoro acio mararuta andũ kanitha rĩ na githĩ kanitha tũtiona kũu nĩkuo tũrerwo watho wa Ngai nĩ wathirire no ratiri ĩratwĩra tũngĩenda gwĩthima rĩ tũgwĩthima thĩinĩ wa watho wa Ngai ona ũira-inĩ wao wake
tumenye atĩ nĩ tũmũĩ nĩguo ĩyo noyo njĩra tũngĩmenyithia atĩ nĩ twĩka atĩa nĩtũĩ Ngai nĩguo rĩu itunyĩro-inĩ icio rĩ nĩguo nĩ kũruta ũira na mahoya matarathira mahoya rĩ nĩguo tũkahoyaga tũgetungumania kũu nĩguo nĩguo kana nĩ mũrigago kaĩ Ngai agĩire njinga atĩ ndaiguaga ũkoraga wa Mwangi ekoneria wa Mwangi ekoneria wa Gĩcũhĩ nake ekoneria ũrĩa ĩngĩ wa Otieno nake ekoneria nake arĩ o ĩrĩa ũrĩa kanĩrĩra nĩguo thauti igacemania gatagatĩ ũtangĩmenya nginya thiomi iria mararia ũkarigwo kaĩ Ngai rĩ nĩguo kaĩ Ngai agĩire njinga Ngai ndaiguaga arĩ ona ngũrie brother na wĩ na mwana rĩ nĩguo nyambe ngerekanie kaũndũ gaka rĩ ngũrie we wĩ na mwana rĩ ndĩ na mwana wĩ na ciana ithatũ wa mbere rĩ wa mbere othe me thukuru ketiga othe me thukuru na he kĩndũ marenda nĩ mahingĩte thukuru nĩ maretia kĩndũ thukuru nĩ marenda tũria atĩrĩrĩ rĩu mokaga kũrĩ rĩu othe moka hamwe makauga niĩ baba nĩ njũ nĩ ũkũngũrĩra niĩ baba onaniĩ nĩ njũ ndũngĩkĩra ndio na mũthenya ũkĩrĩo nĩ mũtwe nginya ore agũkũra we mũrũki terũpĩra nĩkĩ nĩguo mũkũmũrĩa mũtwe amũrĩre nĩguo no rĩu tatu atĩrĩrĩ wangecinia fastiboni waku nĩoka nĩguo nĩakwĩra baba he kaũndũ ndĩrendaga nĩguo na ngũkĩendaga before mweri fulani nĩguo na ithuĩ nĩũkuona njĩra ĩyo yaku njĩra ĩyo gũtia kĩndũ kĩngĩ nĩũkuona nĩ njĩra ĩna gĩtĩo nĩ agũgwĩthikĩrĩria itiguo rĩu nĩkĩo Ngai atũrĩire tondũ ĩyo tiyo mĩtaratara ĩrĩa atũhete ya kũmwĩra ũndũ nĩ tũthũkĩtie mĩtaratara ĩrĩa Ngai atwĩrĩte ũrĩa tũrĩkaga tũkĩmũhoya ũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo tũngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo nĩũkuona hau mĩtaratara ya kũhoya na mĩtaratara ya gwĩtia Ngai kĩndũ nĩguo nĩkĩo tũkaga gũkũ nĩguo na tũtitĩraga gũka nĩ tũkaga gũkũ kũmũmenyithia ũhoro ũrĩa wa ma ũrĩa ũtũkuhagĩrĩria na Ngai na nĩ njĩra ĩmwe tu ya kũigua uge wake nĩguo gwathĩkĩra watho wake na ũira wake nĩguo arĩa njĩra ĩrĩa tũmenyaga atĩ nĩ tũmũĩ na nĩ tũmwenda nĩguo waigua mũgambo ũcio ũkamenya nĩ the great revival nĩguo gũcokia uge wa Ngai gũcokia wathani wa Ngai gũcokia nginya cia Ngai nĩguo iria ciakorirwo ikĩeherio na ikĩeherio na njĩra ya wara ikĩĩrwo nĩ ciathirire nĩ ciathirire nĩguo nĩ ũkĩrungu wa neema kana wega wa Ngai atĩ tha cia Ngai nĩ nyingĩ no icio cia Ngai tuweze kusemezana nanyi maneno ambayo ni ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Muumba, ambayo yale maneno hayo ni yenye ambayo yanaambiwa kwamba yaliisha kweli, ni yenye yanaambiwa kwamba ati Yesu alipokuja aliweza kuwasulubisha msalabani kweli. Haya maneno yaliweza kufundikwa. Haya maneno ambayo tutakayosema hapa yanaambiwa kwamba ati kwamba sasa hivi hatuko katika haya maneno, tuko chini ya neema, ati tuko under grace. Na kwa sababu ya hiyo watu wengi wakaenda makanisani kweli, watu wengi wakaenda misikitini kweli kumtafuta Mungu huko. Watu wengi wakaingia makanisani kweli, wakafanya maombi mingi, wanalia karibu kukufa, ila hawakumpata, wakidhania huko ndiko ambao kuna Mungu kweli, lakini bado hawajampata, hawajamuona. Watu wakaingia katika makanisa badala ya kusaidika wakaenda kuangamia huko, wakaenda kufirisika huko kweli, kwa sababu wakaambiwa toa ujiunganisha na madhabahu, toa ujiunganisha na madhabahu, atitoa ili ubarikiwe, atitoa ili upafanya nini, ubarikiwe, ili ubarikiwe. Na unajiuliza kwa nini usibarikiwe ndio utoe? Mbona utoe ndio ubarikiwe? Si kwanza ubarikiwe ndio upate cha kutoa? Ama kwa nini tusijiulize hizo maswali? Lazima ujiulize hii swali. Mbona ubarikiwe ili utoe? Mbona utoe ndio ubarikiwe? Sasa wewe kinyume cha hayo. Sikiliza. Unapaswa kuwa umefanya nini ili utoe? Kwanza ubarikiwe ndio utoe.
Sikia. Haya maneno yakahubiriwa vice versa kwa makanisa. Tukaambiwa tutoe ndio tubarikiwe. Watu wakaingia huko ndani wakidhania kuna Mungu ndani. Kweli? Lakini huko ndani ya makanisa tumekuja kushuhudia kwamba ni mabiashara za watu. Ni biashara ya watu iko huko. Kweli? Hiyo ni duka ya mchungaji. Ni kiosk. Na bibi yake. Kweli? Wewe ukiingia pale ndani, wewe ni stoko. Wewe ni stock. Tumekuja kushuhudia hivi ili uweze kutoka huko. Kweli? Vile ambavyo utafanya. Vile ambavyo utatoka katika uongo wa kuuziwa vitambaa. Kweli? Uongo wa kuuziwa vitambaa. Uongo wa kuuziwa maji. Uongo wa kuuziwa mafuta. Tumekuja hapa kukudhihirishia kwamba huo ni uongo ambao umeishi kuhubiriwa kwa muda mrefu, ambao umeishi kuambiwa ndio ukweli, kwa sababu ulimwengu tulioko kwa sasa hivi kuna manabii wa uongo wamekwisha tokea kabisa, wengi sana. Hao manabii wa uongo Mungu alikuwa amesema watatokea, Mungu alikuwa amesema watatokea, watakuja. Na Yesu alipokuja hapa duniani pia alisema watatokea, watakuja na watakuja kwa jina lake. Na kwa sababu watu hawapendi ukweli, tutawaambia ukweli kama jinsi ulivyo. Kama wewe ni kukasirika, ukasirike, ukunywe maji, ukalale. Kweli. Kama wewe kama upendi ukweli, mahali hapo umesimama si pako sasa. Ununue glucose, urambe, tuendelee na safari. Kama wewe haupendi kusema, upendi kuambiwa ukweli, kama utaki ukweli, kuwa tayari kuingiliwa, wewe tembea tu. Hapo utaingiliwa kama vile hujaiona. Tutakutandika. Sikiliza. Na wakati ambapo tunasema ukweli huu, kwa sababu ukweli huu umekuwa umekanyagiwa chini kwa muda mrefu, kwa miaka mingi sana. Sisi tumekuja hapa na mchezo. Hapa tutaleta mchezo hapa. Kweli? Na ukileta mchezo hapa, kama ni vita unataka, vita ya kimwili tunajua, tutaingia na hapa nyuma. Tutaenda hapa nyuma, ukinipiga sitaambia mtu. Tunakuchalaza vizuri sana. Msomaji, ningependa ukaribie ili uweze kunisomea maandiko kwa haraka, kwa sababu tuko na dakika chache hapa. Kweli? Tuweze kunasiwa wakazi wa hapa. Kwa sababu wakazi wa hapa mmedanganywa. Mkaambiwa kwamba ili ukitaka kumjua Mungu, uingie wa kanisa ndani ya hizo nyumba. Kweli? Uende kwa madhabahu. Uende uko uombewe. Ili kwamba ukuwa ati umemjua Mungu. Mmeingia kwa madhabahu. Mkaingia kwa misikiti, kwa makanisa, huko mkaenda mkadanganywa huko. Mkaingia kwa tamaduni, tamaduni zikawadanganya pia. Mkadanganywa pia huko. Tumekuja hapa kudhihirisha uongo iko wapi, ambayo yenye inahubiriwa na makanisa, na tuachie ukweli. Sikia. Msomaji, ningependa uweze kunisomea Biblia. Nisomea kitabu ya Yeremia 14 mstari wa 14. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa amesema kwamba manabii wa uongo watatokea. Mwenyezi Mungu alikuwa amesema kwamba manabii wa uongo watatokea. Na watanena kwa jina lake. Kweli? Hebu soma Yeremia 14:14 tusikie. Yasema hivi. Inasemaje? Ya Kiswahili iko wapi? Hii ndio kikuu. Yeremia 14:14. Soma pale msomaji tusikie. Yasema hivi. Inasemaje? Ndipo Bwana akaniambia. Ndipo Mungu akasemaje? Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mungu akasema kuna manabii ambao wanatabiri uongo kwa jina lake. Na wameishi kutabiri uongo kwa jina lake. Endelea. Mimi sikusema nao. Mungu hakusema na hao manabii. Wanawapeni unabii wa mdomo wa uongo. Hao wanawapeni nyinyi unabii wa uongo. Wanasema kwamba ni Mungu amewaagiza. Ni Mungu amewaagiza. Kweli? Lakini si Mungu aliwaagiza. Kweli? Hao manabii wamekwisha kutokea na wakatumia jina la Mungu. Kweli? Sikiliza. Wakati ambapo tunazungumza hapa, tutawaingilia kama vile hujaiona. Na inawezekana tutataja kwa jina. Kweli? Inawezekana tutawatajia kwa jina. Majina. Sikia. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, kitabu ya Mathayo 24 mstari wa 11 msomaji. Mathayo 24 mstari wa 11. Yesu alisemaje? Yesu alitoa tahadhari. Akasemaje? Mathayo 24 mstari wa 11. 11
11 yasema hivi. Inasemaje? Na manabii wengi wa uongo watatokea. Yesu akasema na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Na kudanganya wengi. Watadanganya wachache ama wengi? Wengi. Yesu alisema manabii wengi ama wachache wa uongo? Wengi sana. Yesu alisema watadanganya wengi ama wachache? Watadanganya wengi. Na kwa sababu ya hiyo tumekuja kuambia manabii hao uongo wameshatokea. Washatokea. Na saa hizi mmeshadanganywa wakati hapa. Washadanganya. Tumedanganyika kwa muda mrefu. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu alipeana maneno yake na akapeana neno yake. Kweli? Neno ambayo Mwenyezi Mungu alilihubiri, neno ambayo Mwenyezi Mungu aliagiza. Ni gani? Nisomea kitabu ya Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati ina mstari wa 13. Ile neno ambalo limeshaitoka kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu. Ile neno ambalo Mungu alijihubiria mwenyewe. Hakuhubiriwa. Mungu haya maneno yake hakukujaga akatumana yakahubiriwa na mtu. Hapana, soma pale tusikie. Ina 13 yasema hivi. Kumbukumbu la Taurati. Inasemaje? Akahubiri agano lake. Mungu akahubiri. Agano na nani? Lake. Mungu alihubiriwa ama ndiye alijihubiria hiyo? Yeye ndiye alihubiri. Soma tusikie agano ndio nini? Aliloamuru kulitenda. Yani. Rudia. Yani. Rudia. Yani. Nini? Zile amri akaziandika juu ya mbao mbili. Kumbe mawe. Agano la Mungu ni zile amri. Hizo amri alizopeana. Kweli. Hizo amri 10 alizopeana Mungu katika mlima Sinai. Kweli. Yeye mwenyewe ndiye alijihubiria. Zikapelekana maneno mengine. Kumbuka na hiyo andiko msomaji. Mstari wa 14 yasema. Inasemaje? Bwana akaniamuru wakati ule. Mungu akaamuru. Musa wakati ule. Kwa hivyo nani aliendelea kuongea? Ni Muumba akaamuru Musa. Mungu akaendelea kuongea akasemaje? Niwafundisha maagizo na hukumu mpate kuzitenda katika nchi ile mtakayo ivukia ili kuimiliki. Hizo amri 10 zilipelekana na maagizo ya sheria. Kweli. Na zikapelekana na hukumu za haki. Kweli. Na hiyo ndio agano la Mwenyezi Mungu ambao alisema hilo agano hata lihalifu. Kweli. Hebu nisomea kitabu ya Zaburi msomaji. Zaburi 89 verse 34. Kwa sababu hiyo ndio maneno yenye ninaambia iliisha. Hiyo ndio maneno yenye nilikuambia kwamba inahubiriwa na makanisa iliisha. Kweli. Hiyo ndio inaambiwa kwamba ati kwamba sasa hivi tuko chini ya neema. Kweli. Hatuko chini ya hizo amri. Hatuko chini ya iliisha. Hatuko chini ya sheria. Sasa tuko chini ya neema. Ati kwamba Yesu alisurubisha hiyo sheria pale Golgotha kwa msalaba. Ati kwamba Yesu alisurubisha sheria ya Mwenyezi Mungu. Kweli. Kwa msalaba. Hebu soma tusikie Mungu alikuwa amesemaje kuhusu agano lake ndio hizo amri na sheria. 89:34 ya Zaburi. Akasemaje? Mimi sitaliharifu agano langu. Mungu alikuwa amesema hata harifu hilo agano lake. Kweli. Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Hata libadili, yani hata ligeuza neno litokalo kwa mdomo wake. Na mdomoni mwa Mungu kulitoka amri 10. Mdomoni mwa Mungu kulitoka maagizo ya sheria. Kweli. Na kulitoka hukumu za haki. Hukumu. Hiyo ndio neno la nani? La Mungu. Hiyo neno wakati ambapo Yesu alikuja kuhusu hiyo sheria ambayo ndio neno la Mungu. Yesu alisemaje? Tusomee kitabu ya Mathayo 5 mstari wa 17. Mathayo 5 mstari wa 17. Mwenye anaekelewa kwamba alikuja kuondoa sheria ya Mungu. Kweli. Ni Yesu. Na leo Yesu ajinasiwa kwa huo mtego. Soma hiyo maandiko tusikie. 5:17 ya Matendo ya Mathayo inasema mtakatifu. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitagua Torati au manabii. Yesu alisema msidhani ya kuwa nimekuja kutangua Torati au manabii. Hakukuja kutangua sheria au manabii bali si kuja kutangua, Yesu anasema kutimiriza. Yesu anasema hapana. Hakuja kuondoa bali kutimiriza. Endelea. Kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yesu akaeka beacon. Unaona bingu? Si bingu iko. Si nchi iko. Yesu aliweka hiyo kama beacon. Aliweka hiyo ikuwa inashuhudia kwamba sheria ya Mungu iko. Endelea tusikie. Hiyo
moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Akasema hakuna yodi moja wala nukta moja ya Torati ya sheria itakayoondoka hata yote yatimie. Hata yote yafanye nini? Yatimie. Sikiliza. Hayo maneno Yesu alisema haiwezi ondoka. Tumekuja hapa kuwakumbusha kwamba hiyo sheria ya Mungu, hiyo sheria ya Mungu yenye aliagiza haijaiondoka na haitawahi ondoka. Makanisa ndio waliohubiria uongo. Wakati hao mapastors wachungaji ndio wamehubiria uongo na wakawafungulia makanisa. Kweli? Wakawafungulia makanisa ili muingie huko ndani mtapeliwe. Kweli? Mnyang'anywe. Na tunarudia tena maneno haya. Hizo makanisa ambazo ziko huku, hizo makanisa, madhabahu ambazo ziko huku, masinagogi yote, tumesema yote. Tumesema yote. Hakuna Mungu ndani. Hakuna Mungu ndani ya hiyo makanisa. Kweli? Na Yesu ambaye anahubiriwa, Yesu ambaye anahubiriwa na makanisa, Yesu ambaye anafanya nini? Yesu ambaye anahubiriwa si Yesu wa kweli. Sisi tukiondoka tunataka kukuambia hivi. Watu waweze kurudia sheria ya Mwenyezi Mungu. Watu warudie sheria yenye aliagiza na ndio ilipewa Musa. Kwa sababu haitaisha na haijaisha. Kwa sababu haitawahi ondoka. Ile ambayo injili inahubiriwa kwa makanisa kuwa Yesu alisulubisha hiyo sheria, hiyo ni uongo. Kwa sababu Yesu amesema, yeye mwenyewe amenena na kinywa chake, hiyo sheria haitaiondoa. Akasema hakuja kumaliza, sikiliza hapa, bali kutimiza. Tumekuja kujulisha kuwa kweli Yesu ambaye ako kwa makanisa, Yesu ambaye ako wapi? Kwa makanisa. Yesu ambaye anahubiriwa na makanisa. Huyo ni Yesu mkora. Yesu badia. Tumekuja kuambia huyo Yesu ni mkora. Fake. Sikiliza. Tunatoa ushuhuda kwamba yule Yesu ambaye anahubiriwa na makanisa, yule Yesu ambaye anahubiriwa na mapasta, huyo Yesu si Yesu ambaye ndiye wa kweli. Si Yesu aliyetumwa na Mungu. Si Yesu mwana wa Mungu. Sikiliza hapa. Huyo ni Yesu mkora. Tunatoa evidence kwamba makanisa yote, ati makanisa nini? Yote ni ya uongo. Na ndani hakuna Mungu wa kweli. Tunatoa evidence. Ati tunatoa ushahidi. Sikiliza. Wakati ambapo Yesu alikuwa akifundisha. Wakati ambapo Yesu alikuwa akifundisha na akawatuma mitume wake waende wapeleke hicho alichokifundisha, wapeleke injili, waeneze injili. Aliwaambia hivi, usomee kitabu ya Mathayo 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18 inasemaje? Yesu wakati alikuwa anatuma mitume wake aliwaambia hivi, aliwaagiza hivi. Soma hiyo andiko tusikie. Yasema hivi, inasemaje? 18 Mathayo. Yesu akaja kwao. Akasema na wale mitume. Akawaambiaje? Nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na hiyo mamlaka ndio tumekuja nayo hapa. Hiyo mamlaka ndio tunaongea nayo hapa. Tunaongea nayo hapa. Hiyo ambayo Yesu alipewa. Endelea. Basi endeni. Yesu akasema endeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi. Mkafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi. Kwa hivyo Yesu aliagiza tuendeni katika ulimwengu. Watu wote wafanye wanafunzi wake. Leo sasa hivi kwa makanisa, kwa madhehebu, watu wamefanywa washirika wa wachungaji. Wamefanya wanafunzi wa wachungaji. Ndio maana leo utasikia huyu, mimi ni mshirika wa Njoroge, mimi ni mshirika wa Kamau, mimi ni mshirika wa Harrison, mimi huwa nashiriki kwa Kenothia, mimi ni mshirika wa Awori, mimi ni mshirika wa Ng'ang'a. Watu leo wachungaji wamefanya watu washirika wao. Yesu leo hana washirika. Leo washirika wote ni wa watu. Leo washirika wote ni wa wachungaji. Watu wametawanyika. Sikiliza hapa, tukufanya mwanafunzi wa Yesu. Sikiliza, tukufanya mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Ndio maana tumeingia hapa. Endelea hiyo andiko tusikie.
mkiwabatiza kwa jina la Baba ndio na la Mwana ndio na la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho nini? Mtakatifu. Endelea. Na kuwafundisha kuyashika yote. Rudia. Na kuwafundisha kuyashika yote. Rudia. Na kuwafundisha kuyashika yote. Rudia. Na kuwafundisha kuyashika yote. Niliyowaamuru ninyi. Yesu alisema kufundishwa yenye aliamuru ama ni yenye watajiambia? Yenye aliamuru yeye. Yesu alisema kufundishwa kile alisema ama ni kile atasemewa na mwingine? Chenye yeye alisema. Yesu kile ambacho aliamuru, Yesu kile ambacho alifundisha, hicho alisema kifundishwe. Sikiliza. Hicho ndicho tutakacho kuambia hapa. Kweli? Na wakati ambapo tutakisema hapa, utajua kwamba makanisani kuna uongo. Utajua kwamba makanisani hakuna Mungu wa kweli. Hakuna Mungu wa kweli. Na ni makanisa yote. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu, Yesu alipokuwa akiomba, katika kitabu ya Injili ya Yohana 17 mstari wa 20, msomaji. Injili ya Yohana 17 mstari wa 20. Ushuhuda wa kwanza. Evidence ya kwamba ya kwanza kwamba makanisani Yesu mwenye anahubiria huko si Yesu wa kweli. Kwamba makanisani hakuna Mungu. Sikiliza. Ushuhuda wa kwanza. Yesu. Leo tuko na makanisa kadhaa katika nchi, si ndio? Kanisa zimejaa. Na wote kila mahali. Na wote wanafundisha mafundisho tofauti. Leo kuna kanisa ya Wakorino wanavaa nguo refu. Leo kuna kanisa ambao wanavaa nguo fupi. Wanasema njoo ulivyo. Njoo kama ulivyo. Ati kwamba Yesu anaangalia roho. Kwamba Mungu anaangalia roho. Angaliagi mwili. Kumbe na hiyo ni uongo, kwa sababu mwili na hiyo roho, sio roho iko ndani ya mwili. Kweli. Nani mwenye kuumba hiyo mwili? Ni Mungu. Sikiliza. Leo watu wametawanyika katika madhabahu. Leo hapa kuna ACK. Leo hapa kuna Catholic. Kuna Independent. Hapa kuna Independent. Kuna Full Gospel. Hapa kuna Neno. Hapa kuna ile ingine. Kuna Adventist. Sikiliza. Wote kuna SDA. Hapa kuna Wamasihi. Messianic. Kweli. Sikiliza. Kuna wenye wanaenda Friday. Kuna wenye wanaenda Muslims. Waislamu. Kuna wenye leo walikuwa kanisa. Na wote wanajitanisha na yeye. Na Mungu na Yesu. Na mtu wa Catholic. Akipatana na mtu wa Full Gospel. Hawezi msalimia. Hawezi mwambia salama Maria, salamu sijui hiyo. Hawezi mwambia aje. Hivyo, juu yeye hajaokoka. Na hiyo jambo wachungaji. Wakati ambapo tunasema hii kweli, wachungaji wanalalamika. Sikilizani hapo wachungaji. Wakati umefika. Ninyi wachungaji ambao mnasema ati kwamba kuna kanisa ambazo ni mzuri ama kuna dhehebu ambazo ni mzuri, mkuje mseme ni gani? Na si wakuje waseme, wangesema kitambo. Na mutaje kwa jina. Hawangengojea sisi tuseme kanisa ni baya, wangetokea kitambo watuambie kuna kanisa fulani na sio mzuri. Wewe mchungaji wa PEFA, ili tukue makini. Wewe mchungaji wa PEFA, kama wewe unasema kwamba kuna kanisa mzuri, uje utuambie mzuri ni gani? Watu wote waingie kwa hiyo. Sikiliza. Yesu. Tunatoa ushuhuda hapa, hawa watu wasikie kwamba si wewe unahubiriwa kwa makanisa. Kweli. Yesu. Injili ya Yohana 17 mstari wa 20. Ulisema wanafunzi wako wakuwa wametawanyika. Ulisema wote wakuwe si wamoja. Unataka wakae aje? Soma hiyo andiko tusikie. Wala si hawa tu ninaowaombea. Yesu aliombea wote watakao mkubali, akasemaje? Wala si hawa tu ninawaombea. Sio mitume tu peke yake anawaombea. Lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Lakini pia hata wale ambao watamkubali kwa sababu ya neno lao. Endelea. Wote wawe na umoja. Rudia. Wote wawe na umoja. Rudia. Wote wawe na umoja. Rudia. Wote wawe na umoja. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Yesu alisema kwamba wanafunzi wake, kweli, wafuasi wake, wote ambao watajitanisha na yeye wawe kitu kimoja, wawe na umoja. Yani wawe na umoja. Leo wako kimoja. Hapana. Leo wenye wanasemaga Yesu asifiwe wako kimoja. Hapana. Hawa watu wako kimoja. Hapana.
Leo si kuna kanisa ya full gospel. Na inaitwa full gospel. Leo si kuna kanisa ya AC. Leo si kuna kanisa ya independent. Kweli? Wanafanyaga matendo moja. Hapana. Wamesikia Yesu. Hapana. Wamefuata Yesu yule mwenye tumesoma. Hapana. Hata bado utapata wenye wanashiriki kwa kanisa moja bado hawasikizani. Wenye wameingia kwa hizo makanisa unapata kuna wenye wamenuniana huko ndani. Wamenuniana huko ndani. Tuko kwa full gospel lakini bado washirika hatusikizani. Alafu hiyo uongo hatuwezi nyamaza tena. Hiyo jambo ikiendelea. Ndio maana tunapasa sauti. Ndio maana unasikia hii sauti tukuambie. Yesu alikuwa amesema kwamba watu wawe kimoja. Wawe na umoja. Wanafunzi wake wote wawe na umoja. Leo tumeona kwa makanisa yote hawayuko kimoja. Leo kuna mwenye anakula nguruwe, mwingine akuli. Mungu alikuwa amesema usikule nguruwe. Leo wanafunzi wa Yesu wanakula nguruwe. Wanazikula vizuri sana. Na wanajiitanisha na Yesu. Na Yesu alisema kwamba atakuja kuondoa hiyo sheria. Mungu alikuwa amesema mtoto. Ati nani? Mtoto. Katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 10. Mungu alikuwa amesema aje? Ili mtuambie kama hiyo jambo iko katika makanisa. Na kama iko, wachungaji mtokee mseme ni gani? Soma hiyo ndiko tusikie. Mwanzo 17 mstari wa 10. Mungu alikuwa amesema katika hiyo kitabu, tukigojea hii microphone yekwe mawe. Mungu alikuwa amesema mwanaume yote, ati mwanaume yote awe akitahiri. Mtoto akiwa anatahiri akiwa na siku 8. Siku ya 8 anatahiri. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu alikuwa amesema. Na akapeana hiyo agano na akasema ni ya milele. Na akaipeana kupitia Ibrahimu. Akaagiza kupitia Ibrahimu. Leo watu wenye wako kwa makanisa wanasema Ibrahimu ni baba yao. Ati wa imani wanasema. Wanajisemea maneno. Lakini vile ambavyo Ibrahimu alitenda na wote wanasema ni wa Mungu. Na Mungu hilo agano akasema ni la milele. Leo kwa makanisa hiyo agizo la Mungu kwamba mtoto mwanaume, kila mwanaume akuwa na tahiri. Leo si kuna mtoto ambaye hajatahiri yako kwa kanisa. Leo si tuko na mchungaji Kipii. Kweli. Leo si tuko na mchungaji Kipii. Kweli. Leo si tuko na mtu ambaye hajatahiri na anaitwa Father. Leo si tuko na mtu ambaye hajatahiri na anaitwa Pop. Na anatia watu wakfu. Na huyo mtu ni Kipii. Na mwenye anatia wakfu yeye ametahiri. Anatia wakfu na Kipii. Msomaji. Hebu somea watu hawa. Hiyo Genesis. Kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 10. Tunakwambia ukweli yenye isamani kwa makanisa. Kweli. Hii kweli ukijua, hautaenda tena kutapeliwa kwa makanisa. Kweli, unafunguka macho. Utatii sheria ya Mwenyezi Mungu ukiwa kwako nyumbani. Kweli. Mahali ambapo ulipo. Soma hiyo ndiko tusikie. Yasema hivi. Unasemaje? Hili ndilo agano langu. Hili ndilo agano Mungu alipeana. Utakalo lishika. Ndio. Kati ya mimi na wewe. Kati ya wewe na Mungu. Na uzao wako baada yako. Na uzao wa Ibrahimu wote. Kila mwanaume wa kwenu. Kila mwanaume wa kwenu. Kila nini? Mwanaume. Atatahiriwa. Atafanya nini? Atatahiriwa. Kila mwanaume atafanya nini? Atatahiriwa. Endelea. Mtatahiri nyama ya magovi yenu. Na si ati utatahiriwa meno. Atitolewa meno. Si meno utatolewa. Sikiliza. Endelea na hiyo andiko. Utatahiri ile kutahiri. Abrahamu alitahiri. Hakutahiri meno. Kweli? Si ati ni meno ilitolewa, iling'olewa. Hakung'olewa meno. Hebu soma hapo tusikie alitahiri wapi. Mtatahiri nyama ya magovi yenu. Ndio. Na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Hilo Mungu akasema itakuwa ishara. Itakuwa nini? Ishara. Kwamba kuna agano lako na Mungu. Kwamba wewe kuna uhusiano wako na Mungu. Itakuwa ni ishara. Hiyo ni ishara ambayo Mungu alipea Sembo. Kuonyeshana kwamba wewe ni wa Mungu. Mwanaume lazima ukuwe umetahiri. Kwa makanisa wanafundisha hivyo? Hapana. Kwa makanisa wanafundisha hivyo? Hapana. Wamemsikia Mungu? Hapana. Wanahubiri Mungu gani? Fake.
Sikiliza. Ishara ya pili. Kuonyeshana kwamba wewe ni wa Mungu Soma kitabu ya Ezekieli 20 mstari wa 20. Hatujasoma nini mstari wa 12. Soma pia. Soma hapo wasikie. Mtoto wa siku 8. Mtoto wa siku ngapi? 8. Atatahiriwa kwenu. Mtoto wa siku ngapi? 8. Atafanya nini? Atatahiriwa kwenu. Leo si tunakipi anaenda kanisa. Leo si kuna mtu hajatahiri kwa kanisa. Si ndio? Si leo wanaingia katika kanisa wakiwa hajatahiri. Wamesikia Mungu? Hapana. Wamemsikia Mungu? Hapana. Wanahubiri Mungu wa kweli? Hapana. Kanisani kuna Mungu? Hapana. Makanisani kuna Mungu? Hapana. Sikiliza. Yesu. Ushuhuda wa pili. Ushuhuda ngapi? Wa pili. Kwamba Yesu mwenye anahubiriwa kwa makanisa ni fake. Sio wa kweli. Ni wa uongo. Yule ni Yesu mkora. Na ni wakati imefika. Ukweli useme kama uchizi ukweli usemwe kama ulivyo. Ukweli useme kama ulivyo. Yesu. Watu hawa wa makanisa. Watu hawa wa makanisa. Yesu. Kwanza kitu ya kwanza Yesu ulisema aje kuhusu wale wote wanakupenda? Ulisema aje? Soma Injili ya Yohana 14 mstari wa 15. Injili ya Yohana 14 mstari wa 15. Yesu alisemaje kuhusu wale ambao wote ambao wanamsikia, wote ambao wanapenda Yesu? Yesu alisemaje? Soma 15 yasema hivi. Yasemaje? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Rudia. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Rudia. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nani aliongea hivyo? Yesu. Nani anasema hivyo? Yesu. Anasema mkinipenda mtashika nini? Amri zangu. Wacha tujue kama makanisani wanashika amri ya Mungu, sawa, amri ya Yesu, sawa sawa. Kweli. Kama wameishika. Yesu. Ulisema hivi. Uzima wa milele. Ulisema uzima wa milele ni nini? Kwa makanisa wanafundisha uzima wa milele ni kukuamini wewe Yesu. Wanasema uzima wa milele ni kuamini Mungu. Yesu ulisema uzima wa milele ni nini kama wamesikia fundisho lako? Soma hiyo ndiko tusikie. Yasema hivi. Injili ya Yohana 17 mstari wa 3. Yasema hivi. Inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu alisema uzima wa milele ndio huu. Wakujua wewe. Wakufanya nini? Wakujua wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na nini? Na Yesu uliyemtuma. Kwa hivyo uzima wa milele ni kujua nani? Mungu wa kweli wa pekee. Na kujua nani? Yesu aliyetumwa. Uzima wa milele ni kujua nani? Mungu wa kweli na kujua Yesu. Yesu alisema uzima wa milele ni kujua Mungu. Leo makanisani yote yanasema tuamini Mungu. Inafundisha watu waamini Mungu. Waamini Mungu. Yesu alisema uzima wa milele ni kujua. Ni kujua Mungu. Sio kuamini, ni kujua. Yesu alisema uzima wa milele ni kumjua Yesu. Yesu alisema uzima wa milele ni kumjua Yesu. Leo wanafundisha kwa makanisa tuamini. Uzima wa milele ni kuamini Yesu. Ati uamini Yesu. Waamini Yesu kwa moyo. Na ukiri kwa kinywa chako. Ati umepata uzima sasa. Ati kwa Mungu alimvuvua. Ati uamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Ati uamini na moyo, alafu ukiri na mdomo Yesu alifufuka. Alikufa na akafufuka. Sikiliza. Ati kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Na akafufuka. Hivyo ndivyo makanisani kunafundishwa. Na Yesu ati utapata uzima wa milele. Wa milele. Nikumbe Yesu alisema Injili ya Yohana 17:3. Ati kwamba uzima wa milele ni kumjua. Ni kujua Mungu na kujua Mimi hata huwa najiuliza. Ndio. Ukienda huko wasichana huwa wanajiuza kimwili. Umuulize unaamini Yesu alifufuka? Umuulize hata hajaamini. Hata malaya anasema kwamba ameamini. Anasema mimi najua Yesu na najua alifufuka. Sasa huyo ni wa uzima. Hata mwizi ukimuuliza. Basi amekiri. Hata mwizi ukimuuliza. Unaamini Yesu kuwa ni Kristo? Atasema kweli naamini. Atakwambia hiyo naamini. Na ni mwizi. Kumbe Yesu alisema mtie amri. Ndio muitanisho na yeye. Yesu. Tukiondoka. Mathayo 23 mstari wa 9. Makanisani yote. Makanisani yote. Hawajafuata hii amri ya Yesu.
Mtuambie ni Yesu gani anahubiriwa? Kweli? Ni Mungu gani anahubiriwa kwa makanisa? Mathayo 23 mstari wa 9. Yasema hivi. Yesu alisemaje? Wala msimuite mtu baba duniani. Wala msimuite mtu nini? Baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msimuite mtu baba huko duniani. Maana baba ni mmoja aliye wapi? Aliye juu mbinguni. Na ukisikia Yesu akisema usimuita mtu baba, ni baba wa kiroho. Si baba ati mlezi. Si ati mwenye alikuzaa. Yesu si mwenye alikuzaa kimwili. Ni katika neno la Mungu. Ni kiroho. Kusikuwa na baba wa kiroho. Wenye tunasema ati huyu ni my spiritual father. Ati kusikuwa huyu ndiye spiritual father wangu. Ati huyu ndiye amenilea kiroho. Huyu ndiye spiritual father wangu. Hiyo jambo Yesu alikataa. Ndio. Hiyo jambo Yesu alifanya nini? Alikataa. Hiyo jambo Yesu alikataa? Ndio. Leo kwa makanisa, kuna kanisa haina spiritual father? Ndio. Kuna kanisa, hakuna kanisa haina. Kuna kanisa haina huyu ndiye baba yangu ya kiroho. Kuna kanisa haina? Kila kanisa iko naye. Kama kunaye, ndio. Kama kunaye, waseme. Hao watu wamesikia amri yenye Yesu alisema? Bado hawajasikia. Hao watu wamesikia Yesu? Hawajamsikia. Wanafundisha Yesu wa kweli. Huyo ni Yesu bandia. Kwa makanisa yote kuna kanisa ina spiritual father? Yote iko naye. Kunaye? Hapana, hakuna kanisa ambayo haina spiritual daddy. Wamesikia Yesu? Hawajamsikia. Wamefundisha kila Yesu alisema? Hawajafundisha. Kanisani kuna Mungu ama hakuna? Huko hakuna Mungu kamwe. Tunapomalizia, ndio. Sasa habari ndio hiyo kwamba tumekuja kukunyang'anya giza, tukuachie nuru, na nuru ni kumtii Mungu na kufanya kama alivyoagiza. Nice on the track. Siendo que hombre, camila rotine gay. No sorada por más gay. No sorada por meña gay. Pero ta comeñera, para ni más, copone por más gay. Oya matara tira. Oya queda ukua. Yeah.
make koguo nĩ kuona Ngai libasanda libabuna libabuna libasanda Lesia melia mago okegeso oidate rutekema oidate morago atene manio korea o kameni la mio marata na doanyo na mokora no nagai no sorenda ko nagai Mureda kumenya Ngai Weruta kumenyera Magani make Koguo nĩ kuona Ngai Meregeta kuona mukurino weho Ati Shaitani akurinde Ugu kiundu atonendo Ngai Maigadire na Ngai Atendeda motigire Guru gasia tunyani nidereire niena kaito rodo upata madani no marere akerera matumare adajilia koikiabano unenya tegai no sorada kuona Ngai Mureda kumenya Ngai Weruta kumenyera Magani make Koguo nĩ kuona Ngai Mureda kuona Ngai Mureda kumenya Ngai Weruta kumenyera Magani make Koguo nĩ kuona Ngai Mama, wakamfali Ole geninge Bless on the track. Musara, okamoto mwage misilie Okarudia doko kobuine Nyonge